Bia Kamal ka Nuer online TV channel ka jan gwas mede ko radan palpin kaliang rachame ngai kone gwa nu re doran te kor to kon kor ka jang to kon kor ka dor to ngwan tillo ko kon ki de nyer ko kon ka do badanen si jang ci kan real ka gwa no be kan ka ko yo la kan ka mo ke yo kan ne criminal ti bu kan ware be kan ka ben mak ci ka mangai kona gwa no kuma Uganda ci order martin wal na ka kon ci kon ne ke 2013 14 15 abene ka 16 abene ka jan 2025 an wala chana dik to chana kanen an wala kan konon yam ashanka wal baro ka pai ngwan ron kina dangraw wi de jan dangraw wi de dich gorje an wala herme de yen linga gwa ka dupten content to kan kaka men biya ngai ken yam kon ngaji no kon ware to kore shush kam dide long shoy dan te to ko ko kon karodan ko kon telekon ling telekon mat telekon mar mi kon ke ling kon ka mat nyuana me mi te kan wara ma de tel ko de kon cholo no nyuan ram loko belet ram loko be nyur be galade ka ram mo nyuan gono bale ni je ka nyurka men ko kon gor gwa sa me jena mi cha kon ko nyuak cirka mnyuak ko kon antama dor dial la ka jor ka bugo ben bugo kon bi yan match nakan kon shengna man lon kon korba ngoda tedu ngwan long to daka kon tedu ngwan long to daka kon cirka match of course loy dan ngoda buma tele korek gor jano bar wajame baje nyuak yakel akan kono nyami jiram jidit ko subscribe nyoda chonglo kel kan Nuer online TV alo chermi loge apane nyok gor jeno bi notification bell bi jetwan ko beler TV kan chamala chu gosanten gor kon gan o de ko ten ano ko mite mi ci berej be chamala chu bekeje bana na me bana jelinga gwa ko do bana de rande jeling mi chan je ko ngaje no nene yanka kon rey wi ka so Sudan ke wini dialan ko kena ko den wa tegeten yon kirma yadit kon jang yang yonkan kon kokkanede kon te ladit kon ke kwar kon ke boz kon ke lwa kon te nyam dan kokkan ke yo ajaken ko ne de kon liu by the way shika kwar ka shika politician ne de kon la liu ka chan ke ne de kon chalka en woken ke low class ke poor people to telaka kwan modul kana telaka story to lat ko kwanten telaka bang to lat ka yuten medu ke tek du te ka jan chang wala mo mi chere che kula jak ke che bel mi dong der cham che kula jak ajan bu kula te ga jamona telirun ke ngajirun no run ena me bajala wala ne teleja ban ngaje ne jeno mi chaba ko kut ba kwan ba jangun so kanere to kanere content je ka shanga be kaneten kon tin lat kan wareka alo shirkan ka laduli malagwan duila janene ba yoba yor pinko ba dor ba jalat ne kon kul shui ka ladduila mo ka kaneten kon ten la latin la rele la dira madanan kul te kam lat ka mo duni bet teleji telemi bu jeng no benefit derun banede kon be jalong ka kan laduli so ladule ka cha wiya jogano yen men chala de magwa baterun ba ko paru kene to janta dan te kan Nuer tin continent dawich tin ganga shong Nuer ka liu ka queen Nuer ni siang enemi kana la dawich janda bi rek bi u shep ka janda bi nawu no tek borere ko bu gwantar bo dwal no mi jen we mi je je chep tong be ngajo ne ti te kan ka backup so Nuer to kon ke backup jeshen bor backup ko kon ko diala to te metal jeshen bor ke ngwana Nuer tin chalo den pada no bi liu ka queen Nuer tel gwam de content kone ko la Nuer men re ka tenna tenene de sian de be en re ga dan ti tenen de sian de be ten but ko nge jenu ti ka ching ti ka tar ching so ti ka foundation bi ngaje no chidier so bi chenga nge jenu ta ka dorala to kyong te mi siang ngwa de me ba de wich ba lura gwa ka loida ka ke betet ka loida betet ka so janta dana tene nyok mo be ngaj bo ji dawit la ne dia jere rak ba ko kwan ne dawit ko jan dob dan an latke election ke queen gwine na ko na jen bana dawit so benefit ke liwtene te tarche
Michan yu ngai gwa the men go younger con especially content direct into ka jow so de ne jow ran de ne jetup den jetup gwen tongwan mi younger con kuma Uganda kuma kirmi yadit ko ji yon kana ka ti cha kok te ga tongwan de kon kalat ala kon karodan okay mi sha kon gu jenu telecom lot no alo nyua ka kon shikama boko kone kuma SSPDF boko kon kuma Uganda bokan kon karen yale ko kente ken kalwang okay they have power but telecom power telecom wrong but te kon ka lodge bum bum lodge mu bum la to ka kwikor mi chane ngaje no ne ti telecom wrong tama kake tem la latke jeken dial banaka gwarpin jeg dial kon letken ka banaka gwarpin we have to document everything tem la larke nena wa evidence is power men chala ramo mo me jekmo mi sie ngaje no chejek wa gore pin ko jen wa ajenan biji bine ti biga jako biga pen yen chala evidence is power muto kon ko mnyo da gwan go cha connect kerikte je to kanasir olang ke lungo chukchu mantama to ko mantama kama yom ka kobo ka pangak so kana dialti biki yika abden de bana gwarpin ko bana gwantara mo bana je kule nyodan go meledmo wrong ka bayan hajbo ne tin koken we have to keep record of all attacks date time victim names photos or video if possible tunene kono chanak chenge dane nakaka mite video no bodene ka record dene ka kef ala this documentation me a very powerful ke take a long minyin kon ka gwanter mitiam kon ke that moment ko miche gwa the mi open when we are seeking for justice they can support us mi right kon ke international community ki international human rights organization de kon ka la truth ke talk anu neme jena dana chalat chike kem ko le dana cha kon ne ke je chana je nyutuñ mon chiñ mon te nga jentama anu cha kon book commercial incendiary chemical alajen a maike chemical me cha use you mon and we have seen that chana jenen anu a maj metedi so chana record en chana je kif kon e ko lan were ko bo kon kule lok ko dob dana de kon nyam gaja men do dien gwasme kon e ko lan were mishi tek dan cha bom ka kaneten kontin yanko kon dena kuma men di international men shalke international community de kon ka gor wargane we can seek international attention de kon chari de kon gor ka gwaran ka wargane de kon right ke human right group chet ka Amnesty International or Human Rights Watch jamnas te kanere konti la mandana jega chalet kaye la kanaling ji human right mitem jema chalet kaye ka take evident nyo da to support la kan ya support la kana goro be kana spread ke be kan message be kana jaga jawu wi mon anyok goro je gwa an wo kon de kon tin diala kon tin chalet kon jeg de kon kalet ke social media ko jen ba kon lok anyong miteke local journalist chit ke YouTube me take a platform chika platform ne tete ba ka documenten dong ba jo je kane de she jego brarien ba jo jek so jen to ba dan en la community mu ko praise ki mi yarke la kan jo de la kana to ko ja anyok bana je en mesini ko ndial bana kay yik lat ka tuk English bukon ka right ka tuk English kwa da dan en cha kon la de jek chike malatke nya mana kon kanda mana kon ko ken ko they have to spread awareness ke international community ko ba man jega dana chalat ke yendor mo baje kulalen ko mrai kon ko tung ne siang chike na biling that is why to most of us taken ke channel lote la na ro tin ka to kawai ne cause ba je kulalen man jega dan lat ka community mi fair like this ke cha ko press they have to talk but yik te kamalat ken I one thing so keneti jakan kon ko de kon bom de kon gwanter de kon George me
post kon ngwane ke social media mi jang machalat kon men bana pel ala te chal ke ala turun te chego tur mi te karim tur gatka ki tur mi sharan nakten cha jam no ke ken ba dene jagor anyok de yikte ke gwal mi ba ngwane documenten che men ko la social media one thing kan ji amnesty ki ji human right ken ke website ne ki diken ke neken te langwa ne online mi ci kenenen ba jaka of course chike this corrupted social media use the certain content kwa kelma yadit kwa support kitin chunka ka kel ne koneti chikan tok chikan alar so we have to look for the right source magwa meden nyin konde ka channel keje ko ba mandana to pa kulanga but the good thing right now to kon ke nuere rar tente ka western world to lat kaname which is good news magwa nyod jagwan wo ter kon chondan kaling binyumona dodien gwatame ala de narin moch ke bon chit ke dech ende jamo ba community be jagang ke jan gwasama gwada na kwa na amtno jan government mo chike kuma kirm yadid mi jagala damo de kon yikte ke dech de dan already e jechen bor teten tere Nuer gang na chiang Nuer we can form a peaceful resistance movement. Even if we can fight back with weapon, we can still organize, okay? So changju kon binyin ka make ka na but then just set up and bonomo ko bak na bakagang. Okay. We can set up a community group to protect vulnerable people. Set ke ne de kon la god, then bon me bagad bakagang, me beneti dit elderly women de kon ka realeka kenediti they can kula respond me take ring me tuɔɔk. Okay. Dena teba ka tungwan ko kiente de kon kalat ke kuidor so titi de kan kon gang ko run me ter kon chondan de kon mala ter gwa chentama wo kon gwa chana pan tati che kon ka long ko to kon ke jechen bor ma gang tek dan ki me fight ke kuidan ke right of Nuer people amon den gor jeno de kon te kamar ke jitia kadan we can build unity with our neighbor. Okay, but riek dan to kon ke jitie ka dan tijek tet jang ber murle so kene titi ke dur ti jagalong ken jitie ka dan ti ke miet kan dial so la kamala kwa ke jang but what if we do the same mer kon ka kwak ngumi cha ka kok ngumi ci kon ka gangba so ko kujamo ko janga kan ne kon tin taga longan tama wi kom nen kon ci kananen tin taga tin cit ka South Sudan so the dinka people are using these people youth kan ji marka dan ban mite ka dom de kon marka je ka jiti ga dan de ram gwa ngwan den gwa same okay de right ka jirar engage diaspora communities then right kejirar we have to talk to diaspora community they couldn't take a meeting ni duoli keke ko do bodan de nawo nyam kaje okay ko ne to abroad kiten to rar they can circular top wing mondo den chit kamalat ke ka western world and where kon and kujeme charge tu ka ken jan la lat ke mi community mi tele jalwang gwal dana teten mi tele kon mechi di tele kon so bana na mo ban ye yigri alaka bukone kon man ka contact buken manan to buken ngaj ke buken a work community ko ke la international community ko na contact ten which is happening right now mi mo magwalong te loy nat ke ten kon lat ke Nuer kon den tarar tin jite ka Africa tin te ke Europe tin te ke Asia tin te ke United States ala America tin te ke Australia tin te windi ala ko kente to ka awareness so chuongo mo den jalat ko mi yar ka community dan chajo dan chajeling mando dien den right kanite konti la jilwe kusne we need to appeal to the religious and traditional leader dit tinte de wini la dit kon la na dol ne dial kel ba gujeno do be dien den aw nyam ko je bana dol ka ba ketich okay
ala jilwe kun teken kalwang ko kaneten kon tin la roi ke kwi malka de ka roi bo ka dob dande na on yam kaja so titi ka de gorano dere ka ngach re te ka da no mo kon malat ka kon jek che mo toge de na shondan de na jangach dob dande kon 5 package dob dande kon community dande kon lok kaja ka ta dande on yam kaja so titi gorjeno de kon ngach ngai kon no kore tin tuogan tama ka great apnal state ngai kon no ka jong leba no ka unity state gwanan wara dial tegaten chi ka kor lora bang ka kor te bat kana dorten ko kon la gang la rodan we are only doing self defense chan manana to ka malakal chana jangach malakal chan wari anak ten chagana mana gat no so bejemat so riudan ku kon madana le rode en wo ngume tuok an community machal ka me tet kana jang ne te malakal kaneten kon atin nakanware take one of the video misha gwich right can take a person right yokana no chwan ware chwakanak angum nakyen warija na merun balari ka kon bejelong so chana titin yam chana kalip but tubna awareness ne chang nyinya kaneten content nyinka kon ka dupti goal a match social media en mede longa lenemo ko jantu badana bana gonter banje lonko banje jojokaja cha kon bedaka dial cha kon bedaka social media cha kon bedaka frontline so chana chonkel ke shemana kon dialan kon enter ka chondan chana palbagatin kon to gonda to golan kon den wade gaten ko de garo kapchong ani biata kamal banyo jumra den bye bye